سلاف رست تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ازم شیخ و عفرینی ددسپیک ده سرنوچه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و خوبشاندانه که جبو پشتوانیا گرتین دزیندان رژیم سوریه لدار بخه. ترکیه جه امریکا خواست چکدارین یپگه جه سوریه درکوین. وزیر دروی امریکا به هفشان خوی ترکیه را جویا. وزیر اکی رژیم اسد دبیجه تو چراساری تایبت جبو کردان لسوریه ناین دستشان کرن. لفو تفگار دیپلماتکاری جبو ادلبه بردوامه. دمستورا بانگ لبوتین و اردوغان دکه ریندن کراستک لادلبه رو بده. جارکتن سلاف. پشتی جیوینا پولیتگورین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و پارتیا پیشوارو دموکراتا کرد لسوریه لباجار قامشلو برپرسن هر دو پارتیان هیوی کرن کو اف جیوین ببه بنگه جبو یک رزیا تفگار سیاسی لکردستان سوریه. هر دو پولیتبیروین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و پارتیا پیشوارو دموکراتا کرد لسوریه لباجار قامشلو جویان او د جوینه ده پیشهاتین داوی ین روشا سیاسی لسوریه لسر آستان اجتماعی یا سوریه و نتویا کردی گنگشه کرن. ده همان دمه ده هر دو آلیان تکزی لسر نزیک بونا آلیان کردی لسوریه و در باز کرنا ناکوکین بچوک دوی روشا هستیار ده جبو برجواندیا گلی کرد لسوریه کرن. هفدمی تکز کرنا برداومیا پیواندیان دناف برا هر دو آلیان ده. برپرس رهبر یه پولیتبیرویا پارتی دموکراتی کردستان سوریه محمد اسماعیل جارکرا راگهاند گوجویناوان و باندورا کوی هبل سر پیشاروجا گلی کرد لسوریه به تایبت جبو پیدا کرنا نزیک بونه که ناورا تفگرا سیاسی کردی. نام هر پنگاوه کی چیدوه هر گاوه کی ایجابی چیدوه دانستاندنه کی نزیکایی کی چیدوه کلمه کیش دریا یکتیا کردی دوا بیرا کرن و وقتشتکی باشه لی نکان بیشن حتی نه ما دست بتش يعني وكو نيرين وكو هلويست وكو رحم برپرسالتی الجمهور دو پارتیا ایرو يعني گرینگیا و دانستاندنه ها و نزیکایا هيا. اسماعیل هروها اشکره کر گونارین نوان گلک نزیکی هفون و هیوی کر گو اف یک خزمتا گلی کرد بکه تایبت ددما نهاده و بحثا گرنگی در باز کرنا کشه و ناکوکیان کر و گرنگی دا گهدانه به مافه گل کرد لکردستان سوریه. اسماعیل هروها بالکشان سروه که گوانه کسی تو بریار در حق پارتیا پیشورو نستاندیه بریارا وکشاندنا و تکانه بو و بگمان کنگی بخوازه وگره درگه انجمنان اجتماعی کرد لسوریه شبوان وکریه. جالی خواه اندام پولیتبیرویا پارتیا پیشورویا دموکراتی کرد لسوریه اونونره ویل هرما کردستان علی شمدین لسر ویجوین آخوی و گود هر دو پارتین سرکن الکردستان سوریه و بگمان جوین آوان نشانه که خیره جبو برجواندین گله کرد لسوریه. شمدین هروها دیار کر گو چاو خلکی همی لهر دو پارتیانه گو خباتا خویا کوین بردوان بکن و تفگرا کردی لسر یک ماسه کن بکن. تایبت گو روشان حال کردستان سوریه فرض دکه لسروان گونیزیک بونک وره پیدا کرن. حزب دموکراتی کردستان سوریه و حزب پیشورو کردی سوریه ده حزب سرکی نشخوا نزیک بونه آجابه نشانه که خیره بوم برجواندی ملت ما کرد سوریه و ولات ما سوریه پشتی. هر دو حزب هر بردوام به هر خبات کرده و این روش جاوی خلکی لوایه گو کاربن خباته که به هر بکن و تفگره که بکن تفگره کردی سرویده که کون بکن جبر گوروش ده سوریه ده پشتی و نوچه کردی کردستان سوریه تایبت که آستگی کارسی دوی هر دو حزب ارکی خرابن و کاربن وی تفگری بجی بکن. افجوین تین دمکه ده گو اوه 7 سال لسر کریزا سوریه در باس بویه و تانها ناکوکین تفگرا سیاسی کرد لسوریه بداوی نهاتنه و جداهیه که مازن دجادا کردی ده پیدا بویه. دلیدوانا که طایبت جبو آرکه نافع بیرو اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهاند که پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بردوام هول جبو یک رزیا ناوا مالا کردی دده و پارتی نخوازه در فتن جبو چسباندن مافی گلی کرد جدست بده و شلال گدو گوت که هر گوتو بیجک نافبار آلیین کردی ده در روژاوای کردستان بینگاوه که پیروزه
هروها منال حسکو جالی خوفا جارکر راگهاند کدام هاتیه یک ریزیا ناوا مالا کردی بهز ببه. پشتی کو هردو پولیت بیروین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پارتیا پیشورویا دموکراتا کرد ل سوریا ل بجار قامشلو جویانو د جوینه دا پیشاتین داویان روشا سیاسی ل سوریا سر استا نشتیمانی سوریا و نتویا کردی گنگاشا کرنو د همان دمه د هردو الیان تکازیل سر نزیک بونا الین کردی ل سوریا و درباس کرنا ناکوکین بجوک د و روشا هستیار دا جبوی برجوندیا گل کردستان ل سوریا کرن هفدمه تکاز کرنا بردوامیا پیوندیان دنا برا هر دو آلیان دا گلک نرین و دنگ ودان بدوف خوابانی د لدوانکه تایبت د جبوی ارکینا فعبیرو اندام پولیت بیوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کو پیشاته و گوهارتنین داوی لسرقاده سوریه و چنده ددن خویا کرن کو پیویست دست به یک ریزیان مالا کردی وره کرن دا کو مافین گلی کرد لروژاوای کردستان د سوریا نو دور نچسپاندن هروها گوتجی کو وکا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دخوازن د پیشروژه د کاری هفبش لگل پارتیا پیشورویا دموکراتا کرد ل سوریا انجام بدن جبر کو روشا سوریا و روژاوای کردستان به تایبتی دما نهاده گلک هستیارو در فتک هاتیا هوله جبوی چسپاندنا مافین گلی کرد ل روژاوای کردستان و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ناخوازه او در فت جدست بشه جه آلی خوابجی شلال گدو جه ارکر راگهاند که هر گوتو بیش یک نبرا آلین کردی دال روژاوای کردستان پینگا وکا پیروزا جبر قوناغا کونها سوریه تدا در باز دبی نشانه بداوی آنینا کریزا سوریه دخویا کرن و بگمان دوزا گل کرد ل روژاوای کردستان پیوستیاوی به اکتیو کرنا رولا سیاسیا کردی هیا هروها د خویاکرن و گوت کو او گوتو بیشی نبرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پارتیا پیشورویا دموکراتا کرد ل سوریه گلک باشو پیوسته بردوام بکن جبر اگر هیا در انجامن و پنگاوی د پیشروژه ده ببنسد ما پنگاوی یکم جبوی یک ریزیان مالا کردی و پارتیا پیشورو و گره ناورزن انجمن اجتماعی کرد ل سوریه د لدوانکه تایبت د جبوی ارکش روکار سیاسی منال حسکو راگهاند داویا کریزا سوریه هر چاره سریه و پیوسته جوینو پیوندین برا آلین کردی ده بردوام بین و تکازیه لسر بدستخستنا مافین گل کرد ل روژاوای کردستان بکن هروها حسکو دازانین کو دم هاتیه کو یک ریزیان مالا کردی بهز ببه جبر گوهارتنین مازن و به باندور لسوریه ورنه انجام دان و ارکا لسر آلین کردی لروژاوای کردستان برجوندین کردی لپیشیا تبایا برجوندیان برچاو بگرن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه بانگا سربازبردان روزنامه‌وان کرد عمر کالو جی زندان رژیم سوریه کرد. داخوانیه که ده سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه گوت روزا 25 طباق بوری دم روزنامه‌وان عمر کالو دخواست بچه حلب جالی سیخوریا لشکری یا رژیم و هاتا گرتن هفجیناوی یک سربست هاتا بردان لتانها عمر کالو گرتیه او چارانویسا وی ندیاره سندیکای روزنامه‌وانان بانگ لرژیم اسد کرد که تو زیانی نگهینه عمر کالو و وی سربست برده نخواستم کنوچه یک هیه عمر کالو بوشاخ فلسطینی یه اولکاری لشام پایتخت سوریه هاتیه و گواستن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه د داخوانی خود گوت ام وکه انجمن سندیکای دبینن کو رژیم اسد بن پیکرنن تند لدیجی روزنامه‌وانان پیکتینه او دجاتیا خو ژ روزنامه‌گری او روزنامه‌وانان را بهتر کریه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و خوبشاندانه که جبو پشتوانیا گرتین سیاسی یوین نرین د زندان رژیم اسدل دربخه د داخوانیه که ده لجر نافنیشان دلسوزی جبو شورش سوریه یا پیروز و پشتوانیا گرتین سیاسی یین سوریه که بخبات خوا دستان قهرمانی تومار کرنه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بانک لرایا گشتی و جماوارن خوا که بشداری دمانگرتنا کوه روژا شمیه هشت و مهه دمجمیر شش ایواری لبارگاه ریخستان خوا لهولیر وره دارخستن بکه د داخوانی خدا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سلوگان شورش سوریه شورش آزادیه ارومتیه و بله جبو سوریه که فرهنتوی بله جبو سوریه که آزاد و دموکراتی هلوشاندن جبو رژیم خویندار یا رژیم اسد و وره بلند کرن
ترکیه داخواز امریکا کر کو چکدارن پیدا ji سوریه بگشتی و باجار منبج بتایبەتی دەرخینن و تەکەس کرد و ئەوەی هەمی تەدەبیران ji bo parastina ewlehî û mafê welatê xwe bistînin. Tirkiye Amerîka bi giringiya derxistina çekdarên pêdê ji xaka Sûriye bigiştî hevdemî têkçûna rewşê li parêzgeha Idlibê gotê pêşbînîkirin goyê şerekî giran li wê parêzgehê were rodan agadar kir. Wezareta Berevaniya Tirkiye di daxuyaniyekê de diyar kir got wezîrê wê Xlosî Akar nerehetiya Tirkiye derbarê hebûna çekdarên pêdê li deverê de îşanderê Emerîkî ji bo Sûriye James Jeffrey re diyar kir. Akar di civîna xwe de li gel Jeffrey fikara xwe ji hebûna çekdarên YPG'yên bi ser pêdê ve li Sûriye eşkere kir û wan bi baskê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li Sûriye binav kir. Akar her wiha tekezî li ser berdewamiya Tirkiye di gavên xwe de ji bo parastina bercewendî û mafên xwe yên niştîmanî û ewlehî kir. Li Oma daxwaza derxistina wan çekdaran ji deverê bigiştî kir. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo di peywendiyeka telefonî de li gel hevşanê xwe yê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu rewşa Sûriye bigiştî guftûgû kir. Ajansa El Anadolu li ser zarê ji derên Xucehî diyar kir. Goy di wê civînê de peywandiya di navbera her du welatan de hate guftûgû kirin. Her wiha behsa rewşa parêzgeha Idlib û bajarê Minbic jî hate kirin. Tevî got Tirkiye û Amerîka li ser nexşariya bajarê Minbic li hev kirine. Gotê de li ser derxistina çekdarên pêdê ji bajar û peydakirina ewlehiyê her wiha pêkanîna dewriyên hevbeş hatiye kirin lê taniha ew çekdar ji bajarê Minbic nehatine vekşandin. Lewma Tirkiye herdem daxwaza derxistina çekdarên pêdê ji bajarê Minbic dike. Wezîrekî rejîma Esed dibêje ku tu çareserî yan rewşên taybet ji bo Kurdan an ku ji bo parêzgeheke cuda ji netew û parêzgehên din nayên destnîşan kirin. Wezîrekî rejima Esed dibêje tu çareserî yan rewşên taybet ji bo Kurdan an ji bo parêzgehekê cuda ji netew û parêzgehên din nayên destnîşan kirin. Di hevdîtinekê de li gel Ajansa Sputnik ya Rûsî Alî Heydar wezîrê lihavatinê yê rejima Sûriye derbarê rewş û pêşerojan navçeyên Rojavayê Kurdistanê got her hewlek ji bo çareserîna taybet cuda ji çareseriyên pêşinyarkirî ji bo tevahiya Sûriye red kiriye. Heydar her wiha got em nikarin tu cêwaziyê bidin parêzgehekê ku ji parêzgehên din cuda bibe û got jî çareseriya herî baş ew e ku Kurdên Sûriye pişta xwe bi Amerîkayê girê nedin û berê xwe bidin dewleta Sûriye. Li gorî Heydar ku ev çareserî di civînên vê dawiyê yên pêdê de li Şamê diyar bû. Di kongreyekî rojnamevanî de li gel hevşanê xwe yê Rûsyê Sergî Lavrov di bersiva pirsekê de li ser mafê Kurdan li Sûriye. Welîd el-Muallim wezîrê derveyê rejima Sûriye jî gotibû ku komîteyeke gengeşekirina destûrî heye û gengeşekirin li ser bingeha Sûrî Sûriye û Kurd birayên me ne. Ji ber wê yekê em niha nikarin bêjin mafê wan çi ne û ne jî şêweyê dewletê di destûra bêda wê çawa be. El-Muallim serbar kirbû ku divê hevkirin navbera danûstandkaran de li ser wê babetê were kirin piştra referandûmeke gelêrî li ser were kirin û biryar di destê Sûriyan de ye. Li gorî El-Muallim di destûra Sûriyê de tanha tu îtirafeke fermî bi Kurdan û ne jî bi ziman û mafê Kurdan nehatiye kirin û tenê navbera dem û demekê de serkirdeyên rejimê daxuyaniyên devkî derdixin. Bêtirî 10 kesan li kampa Arîşa ya Hesekê ku li jêr kontrola pêdê de ye di encama xwarina dermanekê ji herî ketin. Mîdyaya nêzîkî rejîmê li ser zarê ji derekê ji nexweşxaneya El Hekme ya Hesekê belav kiriye ku 18 kes ji kampa Arîşa ya li gundewarê Hesekê ji bo nexweşxaneyê hatine vegastin ku dermanek xwaribûn û ji herî ketibûn. Li gor wê mîdyayê ku 14 ji wan kesan zarokin û piraniya wan niha li nexweşxaneyê ne û ew derman weke alîkarî ji rêxistinan ji bo kampê hatibû pêşkêş kirin. Wezareta Derve ya Rûsya di daxuyaniyekê de ragihand ku cigirê Wezîrê Rûsya Alexander Fomîn li gel cigirê şandeyê netewên yekgirtî ji bo Sûriyê Remzî babetên çareserkirina krîza Sûriyê guftûgû kirine. Di daxuyaniya navborî de hatiye ku di civîna her du aliyan de li ser giringiya berdewamiya proseya siyasî li Sûriyê li gor biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî jimare 2254 erê kirine.
هروها تگزی لسر گرینگیا جیبجیکرنا انجام کنگرا دیالوگا سوریه دزوترین دم ده هروها پیکاینا کمیتا دستوری یا سوری هاتیه کرن. پشتی آماده کرن و لفو تفگار هزین رژیم سوریه و میلیسین بسرفه لعالیه کی و چکدارن لعدلب دیمینین لعالیه کی دنفه جبو شرکه جاورکری لباجار ادلب مترسی لسر سیویلان تینه انجام دان. تفگره هزن رژیم سوریه و ملیسین بسرفه آلیه کی و چکدارن لعدلب دیمینین آلیه کی دنفه با شرکی جاورکری مترسیج انجامن کارساته که لسر سیویلان لعدلب سوری تی پیشبینی کرن در باره وی شریجی گلک بانگ و هلوستن حرمی و نافدولتی روزانه تینه در و افجی هلوستن هری داوینه. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان لسر گرنگیا الیکاریا ولاتی خواه لگر روسیه در باره اگریا بکار ارینا رژیم سوریه با پروسه کلشکری لسر ادلبه تکس کر. کانالا خبر ترک لسر زار اردوغان روژا سشمه گوتگو دوی دمه ده الیکاریا ناوره هر دو ولاتان ده گرنگیا که طیبت لخود گره. اردوغان سربار کرد گوت که اگر ادلب راستی ایریشو تو بارانکا بروکیتو موشکان هات خودینکی دی او یک ببا کمکوشیک و دی خلق با آوائکی سرکا برف ترکیه و براون وش برویکی دوی امریل بروی رودانه بگرن و لچارهکی دریا دانوستان دنان ده بگرن آمجه بلوتکه سیالیا ترکیه روسیا و ایرانی کر و گوت دی اولوتکه چارهکی دربار ادلب ببینه. وزیر دروی امریکا مایک بومبیوجی تکس کرد که امریکا جنابرنا تروریستان لباکور و باکوری روژاوای سوریه کارکی گرنگ دبینه. هلوستا خوال گر روسیا درباره هبونا وان لادلبه لدخویانی و دوی او تروریست نمینن. داکو ترور لجیهانه بلاو نکن. سرباری که امریکا بهیویا کو چارا سرکرنا ادلبه بچاره که دیپلماتیک ورا چارا سرکرن. هروها مایک بومبیو پیوندیه که تلیفونیل گل مولود چاویش اغلو درباره ادلبه و اگرا ایریشا رژیمه لسر کربو. درباره شر ادلبه چاواری کری کوشکا سپیجی راگهاند او سوز ده او برسفکه بلز بده و بشوی کو بخوازه اگر رژیم اسد چکین کیماوی لی ادلبه بکار بینه. بردفکه بناوی کوشکا سپیز سارا ساندرز ده داخویانیه که ده گود کو امریکا جنیزیک و روشا ادلبه کو به میلیونان سویل دبن ترسا ایریشه که ده به پشتوانیا روسیا و ایرانی و دجین دشوپینه. جالی خواه بردفکه بناوی هف پیمان ناتوی وانا لونگیسکو داخواز جهمی آلین پیوندار لسوریه کر کو خوراگرن و توبریار و گاوین روشا سوریه به باش بخن نکن و گوجی گو تاوی کو هیزن ناتوی لسوریه توننه لی ناتو پشتوانیا چاره سیاسی لسوریه دکه. هر درباره شر ادلبه سروک تلافان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه عبدالرحمن مصطفى لیدوانه که ده جه اجانسا آنادول یا ترکیره بانگا پارستنا سویلان لی ادلبه اگریا رودانا پروسه کلشکری لدوره کر و گوتگو ویانا چکدارن اپوزیسیون بهزه مورالین وان بلندن و اگر رژیم بسر ادلبه دوره دی قلنگی بها بده. مصطفى سربار کر که هر کس و آلین باوری به مافی مروفان دکن دوی سلامتی و پارستنا سویلان لادلبه دی پیشیا برجواندی و کارن وان دبه و او وکو اتلاف و سال وی روشه دبینن. مصطفى گوجی اگر شره لسر ادلبه بکرن دی ببه بابی سوکک و دوره بگشتی تیک ببه. سرباری کو رژیم تنها نیاز دکه ایریشی ادلبه بکه خوش چاره سیاسی لسوریه بپاش بخه. دناوره اگریا وی شره چاوره کری و ریگریل بر رودانه چارن ویسا به میلیونان سویل ادلبه و نقشره گو هرتنا بدستخستنا خاکا سوریه جعالی هزن رژیم سوریه و اپوزیسیونی و هنجی گراویه. علی عمر روژا اینه و جیوینین سیالی دنافبارا ولاتین گارانتیدار ده ویل طهران ورن دارخستن و دروژین بیده انجمن اولهیه نافدولتی و جیوینان دربار سوریه ده لدار بخه. د ناوبرا پیشبینیکردن و شروعکردن شێوازê çareseriya rewşa Idlibê ji aliyê meydanî ve gelek sînaryo ketine dihûlê de. Lêbelê sînaryoya herî got tê pêşbînîkirin ku şer li Idlibê misoger e. Ew jî ji ber dengê dehûla şeriyê bilind ku ji demekî ve lê dide. Serokê Desteya Erkana Amerîkî Joseph Dunford ragihand ku divê bingehên rêxistina Cebhatun Nusra li Idlibê werin armanjkirin bi şêweyekî diyarkirî. Ji aliyê xwe ve Wezareta Berevaniya Rûsyê ragihand ku balafirên leşkerî yên Rûsî hejmarek bingehên Cebhatun Nusrayê li Idlibê duh roja sêşemê armanc kirine û têk birine.
Ji aliyê xwe ve ajansa TASS ya Rûsî li ser zarê cîgirê wezîrê derveyê Rûsyê Sergey Ryabkov ragihand ku rewşa Idlibê û şêwazê çareseriyê wê piştî civîna sê alî Tirkiye, Rûsî, Îranî ku wê roja înê li Tehranê were encamdan diyar bibe eger wê bi şêweyê leşkerî yan bi her awayekî çareser bibe. Di heman demê de Ryabkov ragihand ku baweriya wan li Amerîka û Brîtanya nayê ku çareseriyekî ji rewşa Sûriyê re bibînin. Di hevdemê ku eger heye Amerîka helwestine nepêşbînîkirî bistîne di rewşa Sûriyê de. Ji aliyekî din ve Nikki Haley, nûnera herdem ya welatê Amerîka di netewên yekgirtî de ragihand ku di rojên bê de wê Encûmena Ewlehiya Navdewletî wê sê civînan di derbarê rewşa Sûriyê de li dar bixe. Haley diyar kir ku civîna yekê wê çekên kîmawî û matirsiya wan li ser welatiyên sivîl li Sûriyê û eger abûkaranîna rejîma Esed ji çekên kîmawî li dijî sivîlan wê were gengeşekirin. Di heman demê de mijara veguhestina siyasî li Sûriyê jî wê danûstandin li ser were kirin. Çavdêrên siyasî jî dibêjin ku kontrolkirina Idlibê ji aliyê rejîma Esed û Rûsya ve nayê wê wateyê ku çareseriyek siyasî li gorî xwesta Esed wê li Sûriyê bê encamdan ji ber ku bi dîtina wan projeya Amerîkî û berjewendiya Amerîka ne li gel hebûna Esed û sîstema wî ya dîktatûr li ser desthalata Sûriyê. بله تماشاوان هجان هاجی میوانداریا ماموستا احمد موسی او جی شرفکار سیاسی داکو بهتر امسر روشا ادلبه راوستن دم باش ماموستا دماتو تماشاوان تو گهداری تبخیر و خوشی بید ماموستا احمد آمادکارین باش جالی رژیم سوریه و هر وها اپوزیسیون سوریه جبو شهر ادلبه تیکرن گلو سیناریو لپیشیا ادلبه چیه دباوریا مو دبری آنها بدماغ جی ازرکتم سر اکران تلویزیون و موجودیه کی ادلبه وجرح اردوغان الرئيسكي كعب خبر حلبي دا وهجر النقل كي بدسكتي ادلب بدسكتي زوبزو اردوغان ناهي لق ادلب البرهر وتيكا بدسكي اسد والروساد دبق تشلو دك ايرو اردوغان دا دك ميداني ودخازق خلق جبهة النصر ريا وكردك وسبقدك ونابق دلوادك داكو نكبن برو كيتا ونبن صدم جرجيما سوري رقتيكا بادلب وجدسي اردوغان بستيني چیروکا سوری چیه و چیروکا ادلبه چیه چیروکا سوری جبر گولاتک تر ملت خود نقشه و برجیم خن نموهم مش خلکیره اویرو سر حق ساله هفدو برابات کرنن سوریا لبی ولاتی لی دولتک مش خلکیر مهم چاره سریه جرنا چاره سریا بتی دیتن جی سوریه ره خلق دولت مزن هفدو پاردکن سوریه شپاره لچاره سکا خود گرم بریس بیدن نچاره سریج با بی ملتی ایگل بکرانا کتیو ایگو هاتی شردان ایگو او جبری هاوی اجدد بیجم اب کشتی هکر کشتی کتر بن کنترولا و نکر بن کنترولا اردوغان جه ای جبهت النصر و ناوی قابل هره و او بلکی اشور قدل بی باشوری و نای بنا بیکر و که او بدن بر فنقد استقرار أقصد بكل أسد وأدوية كذا استعمال دفع الشر راسته أمريكا تجيب التروريست كان أستاذ بأزبج أسد بجي البلاد السورية بشتى أسبرق بده بوليس أسفلنا الشر فتشوني أمريكا سيد نبي ولا أبشر سيد أبشر سيد ما مستحمد اگر هي شرو پفچونک دنافبرا حکومت ترکیه و رژیم سوریه درباره ادلب دارو بدل ادلب طيبات بيشتي كو لفو تفجرن ين ضاويه ين تركي لسر سينورين ادلب وعفيني بطيبتي هجر روسيا ند حالي دبا حولي دبا هجر روسيا نل بشتا رجيم با ولات ويجي لبشت تركيا با وتركج روسا نترسيا بانا باور كي اينا عود اردوغان ديابا نيبي الشامي راجت با بشار الاسد
وجقنا جربوا عقر خستبا بش يعني تركيا حساب سوري هناك عسكريا ونا حلفك مزد يحلفينات وإيه دواي جيشي ونا ليه أوج الروساد وترسد نجي روسيا با والجدود للرجيم خستا وعين بشار الأسد بجر جرادة وحتى عين اسطنبول محكمة كربايا كان لقادك جقادة سوري أو نبا ورم سوري تيك مواجهة تركيا دجبر قلب يشتبسني رجيم سوري قلب إجابة قد ترسد قوات هذه عسكري بهيس وكل بشتا تتوقعنا نبا ورم بشارك اگر تشترك مرتزقه اردوغان لبد او تركيا بريجي اگر الشرك هذه باشا مامستا احمد مامستا قال لك بانجي ناف دولتي هنا كو جبو رژیم سوریه چکن کیماوی لادلب بکار نینه اگر هيا رژیم سوریه وقت چاوا الغوطه والحلبه چکن کیماوی بکار انیه جارا کدن لادلب يجي بکار بینه دباوریا مد دویبا ام تشکی زانبن چکه کیماویش بو چتین بکار آنی چکه کیماوی آرمان جه تفریغ منطقی و تغییر اوی دیموغرافی معنی گوتو قنبلا که داویج یان گوتو کیماوی داویج باجار کی برا دستی بکوچ برمیل بشار الاسد شصد بکشتن چیروک چیه کیماوی ترساوی چیه خلق جوه هرم درابن او تغییر دیموغرافیا و منطقه پیته گوهرتن دوري وهي ادلب دوري ديموغرافيا بشار الاسد بخازب بهرج لو ما ازباورم وينك او وقت خان شيخون وروتا وانا وبكارنين وينما ويربنا او روسيا وينما ويرب كيماوي استعمال بك وبكار بينا وقت جاري شوي ازبد وقناعتي باش ما مستا روجا انا بي وجيفينك ساليد لطهران ورا دارخستان طيبات جبو ادلبي قالوا ويتشي جبو ادلبي ورا بيشكش كرن اگر هيا ركفتنك ورا امزا كرن يان شر جبو شر دباوريا مد نوك تبيشي دمغو هاجر شرك تشيب بو شرك بقرچك يد تشيب شرك بچوك ما او تشتي قد مديا دتيغوتن و دنيا جير خراب وشر ادلب وشر ادلب ما شر ادلب عيني وك شر غوطاي عيني وك شر درعاي او يعني ونزيد ترو نكيم تري رقاب يام دي رازوري او شر هانجي قبب وشر الروساد ادلب دبب ما رجيم اسد جبر هركتي خلد سر اسد رتيب طواتا اسد تنقي بشر مزن بك نخاصل يعني لشكرين آزاد إيه دبي أم لشكري آزاد نزلت بوه باوريه دم لشكري آزاد مرتزق أردوغان ببورة بله نتيجة تيهو بين شل حزار كسلو إذا نخ حزر كرن الشرك وشرك إيماني دوب دريج به نباورم أو الشر كلبه لي رجيم أسد درباس نبي أدلب للشرك جهاد والشرك كلبه باش ما مستاهل باش او جبينا هني ببوره او جبينا هني هاجر هبجي وجار سريك الدمكيبه وينل هبكرم بحياة انها دولة مازن لهاك ناكن دهندري سوري دج بو بعرف ولا هناك ما مثلا 10,000 چکدار انیه النصره جبهه النصره لادلب هنا قالوا نهات بحث كركو ويشارك بتشوك لادلب هاجر شر هبه ويشارك بتشوك لادلب ورا رودان وجيهان حمو نها جبو جناف برنا انيا النصره كاردكن اف 10,000 چکدارن انيا النصره ويچاو ورن جناف برن بشركي بچوك اف نصره الكو خدي بونن يعني القطر خدي بونن لتركي خدي بونن بريان هاجيد مشترقو يعني اردوغان بريه حكم بكن وعمل كسا دكن دتلي يعني قلكي راحت جوا كسي جبهه النصره ريه وكن بكو كربك وبك لشكري ازاتو وبيبا نصره نمان ورافيان دباوريا مد هاجر هنجي نما بقى تركا بكن وش قبري خوش دغرك دندستين جبهه النصره او تيك بنبر غرمينا طيارات ايه بقى اردوغان بكش هو ريه وكر ببن ونابك دن واببن وبفلتن جشر وبفشونا وكشني ابي باوريا مجي باشا ما مستا تنهاجي بحثا جوهرتنا ديموغرافيا باجير كر رولا يان باندورا شر ادلب يان اگر او شر تو بحث ديكي وشل سر عفريني هبه
عفرين مخابن يعني مزان كما مشعبي خوش حقا دقر مرتزق اردوغان اي مجرم اي جوهات عفرين احتلال كريش زوبز وجي درناك بقنا جبركو امريكا تركيا درباس كريه يعني ام وقت تدبي عفرين كركوك جيتي بيراما امريكا مؤامرات بلانك قلك خرابي مزن ببسرك فردادانيه ببوره كركوك دا ايراني وعفرين دا تركا اف سايكسبيكا عصر يعني سايكسبيكا بري 134 ساله ديسش كردستاني دسبيكر سايكسبيكا نجي كردستاني دسبيكر هر جارا سايكسبيكو تشد بد سريك فرداد تاق نباورم كجي قارب رزقار بك عفريني يعني وعفرين حياه بيلاك دوفدريج ودست اردوغان مجرم دا بدادغري عفريني لو اجا امريكا و حق تركا دوديه دهندر سوريا ده وقت شلو ايراني حق خود سوري دخوازش بر لتنشتا رژیم سکنی قبل تنشتا معارضه و مخالفه سکنی حق خود سوري دخوازه بنجي لتنشتا رژیم سکنی حق خود سوري دخوازه اف حق خصنا گش سوري ته خصن جخاكا سوريا در ایمجی جخاكا مچو جروجاوای کردستان چو کردستان نه تنه اردوغان جباکور کردستان د بندگی دی د خواجه روجاوا گشید یو خدا کربکی د باوري امد چاره سری هغه شرچه به شرچه نه بو عفرین حیات په رئیسی د باشه مامس یا ام د بیجن و نزیک ما باورین تشکی ول البرد شعب مامست احمد داوین پرتیار اوا کو چارنویسا ادلبه قالوا ويد دسته كده بمينا زانه ادلب وقت ما بريان هاشتر قلت ادلب كي شعبي خبر رأداية دي تشتي حلب دس نكت اردوغان حيانا تخوازي دي سب دس فخر اردوغان دخوازي ادلب جيرا بو وهقب شر جيلية شابده وتوراليست تيد وارهابية تيد بين ريشكرين ديس ويجرحي اردوغان ربي ريشكرين اقرنا اردوغان ولو بتمادتي بيجي ما مرتزق يويتو عيني قوي يعني او بالصالحي وير بيرش كرن دباوريا مدوي ولوب قالك سپاس بو مامست احمد موسى شرفکاری سیاسی قالك سپاس بو بشدارياتا مامستا شاندای نتوانیا گرتی یه تایبت جبو سوریه ستیفان دیمستورا بانگ لسروک روسیا و سروک ترکیه کر کو ریندن کراستک لادلبه رو بده ده د کنگره روزنامه‌وایی ده ستیفان دیمستورا شاندای تایبت یه نتوانیا گرتی گوت او وكان نتوانيا قرتي دبانغا دورخصنا ادلب جشارة كيرا بردوامن او ناخازن بويارن حلب بغوطة ورقة دوباره ببن دي مستورة سربار كركو كليتا چارة سريه يا اشتيانا جبو ادلب دست تركي و روسيا دايا دي مستورة هروا اشكرا كركو اگر هيا بريا ده في مهي رجيما اسد ايريشاكي لسر ادلب بيك بينا لأو دبينن يا باش اوكو تو ايريش لسر ادلب نين بيك آنين باليوزا امريكا د نتوانیا گرتی ده نیکی هیلی راگهاند کو انجمن اولهیا نافدولتی و جیوینه که تایبت درباره پارێزگاه ادلب دار بخه هیلی مترسیا خو جبکارانینا رژیم سوریه چکن کیماوی را نشان ده هری هلوها تکس کرکو اف هلوست که خرابه و اگر بخوازن سوریه کنترل بکن بلا بکن لی نبچکن کیماوی اف دمک رژیم سوریه خو آماده دکه جبو ایریشی پارێزگاه ادلب بکه کو مترسیا مزن هيا کو رژیم سوریه چکن کیماوی د وی ایریشه ده بکاربینه ایریشن اسرائیل دورن ترتوس و حمایه ارمانج کرن و جدارک لشکری بسر رژیم و دروجا سیشم دان پیدان بویکی کر روزنامه زمان الوصل یا ترکی راگهاند کو ارمانجا سرکه یا ایریشا بالافرین اسرائیل لسر گندواری ترتوس و دورین در دوراوی او بو کو باشور گندی حرف بینمره لبانیاس هروها حیر عباس و العنازه و کتیبه صواريخ یاخوند ارمانج بکن لگور زانیاریان کو لصواريخ یاخوند ملیسین حزب الله پرورده خودکن هروها گلک تونل تدهنه انبارک چکانجی لخودگره که ده سال 2010 ده دست به آواکرنا وی کرن و ده سال 2013 ده او انبار هاتا آواکرن. جدر هروها سربار کر او گوت که دوی جهی 4 بنگهین یا خونت یا روسی هروها انبارک توپنج یا خونت یا روسی هنه. بالافرین اسرائیل دورا ترتوس و حمای کر آرمانج و جدرک لشکری بسر رژیم و در روژا سیشم ده دان پیدان بوی که کر.
لهندك جيلرين إسرائيلي كو تيغومان كرن كو إسرائيل بالا فرخانة پایتخت سوریه آرمانج کریه. جالی خواه فرمانده کی امریکی کو بالافرین اسرائیل به توپ و مشکن جورین زمین ایریشی ناوند کلشکری لی در دورا شامه کر او گوت کو جورین کیمیاوی تیده هبون. جدسپیکا شورشا سوریه و د سالا 2013 ده تانها اسرائیل به دهان ایریش لسر بنگهین رژیم سوریه هروها بنگهین میلیسین ایرانی و ین حزب الله پیک آنی و ده انجام ده گلک زیان جانی و مادی کتن. اسرائیل راگهاند کوان بهتری 200 ایریشن آسمانی لسر بنگهن چکدارن ایران لسوریه تصالا بوریده پیک آنینه. روزنامه بدیعات احرانات یا اسرائیلی لسر زار جدرک لشکری یا اسرائیلی دیار کریه کوان بهتری 200 ایریشن لشکری به حیثیت بمبا و توپان پیک آنینه. کوپرانیا وان جبالافرین شرکر بون. روزنامه نافبوری هروها دیار کرد که ده انجام وان ایریشن لشکری ده چکدارن ایران خواب بهتری 8 کیلومتران جسنویر اسرائیل وکشاندنه. بله تماشاوان هجاب وی آواهی هم گشتن داویا بولتان خواه دوباره سرنوچه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و خوبشاندانه که جبو پشتوانیا گرتین دزیندان رژیم سوریه لدار بخه. ترکیه جه امریکا خواست چکدارین یپگه جه سوریه درکوین. وزیر دروی امریکا به هفشان خواه ترکیه را جویا. وزیر اگه رژیم اسد دبیجه تو چرا سری تایبت جبو کردان لسوریه ناین دستشان کرن. لفو تفگال دیپلماتکاری جبو ادلبه بردوامه. دمستورا بانگ لبوتین و اردوغان دکه ریندن کراستک لادلبه رو بده. هر شاد و بخیر.